Beni pistolet merak ettiler. Oğlum geliş. Onu geliş. Шайник тоже не пришел, хотя должен был прийти. И вот место. Удобно, кстати, да? Это камера. 360 градусов. Все, сейчас будем. Как часы. Hayırlı gün, hizmetdaşlar. Biz boshqa yillar o'tgan reglament bo'yicha chaqirdik Elishura afzallarini. Shunga ko'ra shu vaqtda biz buni chiroqdan tashladik, Elishura o'tirishi deb e'lon etdik. Ham endi o'zimizning Rossiya Federatsiyasi ham chet elda ishlovchi o'zimizning ijtimoiy yetakchilarini chaqirib, shunga ko'ra biz bu o'tirishni kengaytirilgan formatda o'tkazamiz. Ham aytasimkilar endi ana barimizda ekranlarda ko'rib turamiz. Bizning bugungi qatnasha bizning bunda zalda, biri Zoom formatida Rossiya Federatsiyasidan 28 a'zomiz qatnasha, ham 10 kishi chet eldan Zoom formatida qatnasha. Shunga ko'ra bizning 65 kishi qatnashuvda bor. Kvorum bor. Shunga ko'ra endi men o'zimizning milliy shura o'tirishini ochiq deb e'lon etaman. Ham aytasimkilar, mana biz aytdik, yetakchilar turida bugungi kunda shu o'tirishda 76 tuman yetakchilari ham vakillari qatnasha. Shu vaqtda bizning Tatariston matbuoti jurnalistlari da bunda chaqirilgan. Ular hozir bizning turida olib borayotgan reportajlarni ham endi onlayn rejimda olib boramiz. Benim tavsiye aytasimkilar, bugun olib borgan milliy shura o'tirishi bizning onlayn translyatsiyada bo'lsa da, biz uni audio va ham videoga yozib olib borashamiz. Ana saytga o'rnashtirib, kerak bo'lgan so'rovlarga javob. 5-dekabrda biz yilni bitirib milliy shura o'tirishini o'tkazgan vaqtda biz taqdim etdik. Endi eng birinchi o'tgan yil qabul etgan Qatar xalqining amal strategiyasi turida ishni olib borib, shu vaqtda biz 5-dekabrda o'zimiz uchun qaror qabul etdik. 2021 yilda Tatar xalqining birligi yili deb e'lon etuv turida
hem indi aprelga 30-aprelga qatla şuna göre şuşunun şöyle turunda biz indi qarab qabul etgan edik. Uchrashuv o'tkariga ham anın bo'yicha сөйләшү. Şuna göre biz o'zimizning o'tirishni 60 minut bo'yicha olib borishapmiz, chunki internet bo'lg'achni shunday zaявka berdik. Shivish yasovchilar ko'p tugul, lekin mening aytasim kelaydi, haqqanda taqdimlar hali ko'p bora, сөйләшүләр bora, yozuv bilimchada, internet aşağıda kelar. Biz har bir ishlarida hisob komissiyasi, butun dunyo tadqiqot kongressi boshqarma komitetining yetakchisining o'rinbosari hem tübekler bo'yicha ishlov bo'yicha Milliy shura a'zosi To'qayev Maris Rifqatchinovning taqdim etilgan, u bizning bunda studiyada. Redaksion komissiya, u butun dunyo tadqiqot kongressi Milliy shura raisining o'rinbosari, Tatariston Respublikasi Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, Milliy shura a'zosi Zagidulin Donya Fatihqizim taqdim etilgan. Hem sekretariatda endi taqdim etilgan Milliy shura a'zosi Muslimova Lenara Radikqizim, u Yakar forumi yetakchisi. Shunga ko'ra benim şu vaqtda bütün bo'lgan so'rovlarni, javoblarni bizga yetkirib, xalqqa yetkirib ishlarimiz deb umid qilamiz. Shunga ko'ra boshqalar yo'qdir endi. Yana o'shanda ularni qabul etdik. Mana jamoat aytasim kerak, xalqdan da 2020-yilning bizning oktyabrda xalq soni oluv Bularga tekshirsak ko'ramida pandemiya osha ana ko'rsatdilar aprelga. Ham biz endi bilib turamiz. Bizning bilan yetakchilarga uchrashib, shu so'rovlar bilan ko'pgina so'rovlarga javob berganik. Shu vaqtda yil bo'yicha ishlaganda da bu yilda shuning bilan boshladi. Haqiqatda bizning uchun bu bek muhim. Bu bizning uchun tugul eng birinchi Rossiya uchun bek muhim, chunki tugallik butun yoqdan da kerak bo'lacak. Şuna göre biz türlü forumlar buldu, iştirashuvlar buldu, taqdimlar buldu, anlatuvlar buldu. Bu kitap yazılar, bu hamanda şu işler var. Hem indi biz aytamiz, şu işlerni olib borganda biz Tatariston negizinde strategiya deb aytganda eng birinchida o'zimizning davlat programmalarini tuzatmalar kiritdik. Bu Tatar xalqining milliy o'zbekchaligini saqlash bo'yicha 2020-2023 yillar bo'yicha hem indi 2023 yıldan 2030 yıl programmalarını amalga oshirish maqsadlaridan butun dunyo Tatar kongressi Ispalkom deb aytamiz endi eng birinchi biz ma'lumotli analitik uzak tuzilgan bo'ldi. Hem anın bo'yicha endi bizning qaror qabul etilgan. Hem aytasim kerak, bu ishlar bo'yicha bizning javobli yetakchi ol Qarikov Ilgiz Evdarovich bo'lacak. Bu reisning o'rinbosari bugungi kunda bu ishlarni olib borashar. Hem indi shu vaqtda o'zlarining ishlari bo'yicha dokladlar yozarga tegishli. Ansi birinchi. Ikkinchisi jamoat biz 2020-yilda Avropa Tatarlari alyansi negizida ko'pgina ishlar ishlandi. Hem ani biz Yevrosoyuz alarning forum bo'yicha kiritirga tilaklar zo'r bo'ldi. Hem indi bizning Avropa Tatarlari alyansining raisi Fulur Efendi Sharipov bizani ko'ramiz. Agarda mumkin bo'lsa qisqa g'ana aytib, bizning ham takliflar berildi. Fulur Efendi, sizga so'z. Hayırlı gün, hürmetli Vasil Gazeli, hürmetli milletaşlar. Uzgan yılının dekabr ayında Birleşik Sovyet Avrupa'nın konferensiya неправительственных организаций составını Brüssel dokumentlar topşırdı. Әлеге оешмада бүгінгі күнде 400 организация кіреді. Комитет тарафынан Bek zo'r rahmat. Xalqdan da bizning o'rda kiruv bizning uchun bek muhim. Yevrosoyuzga deb aytamiz endi, uning formatida 400 lab uyushma deb eshitdik. Shunga ko'ra tag'in bir qat Fulur Efendi sizdan so'raymiz endi, buni kontrolda tuturga agarda biz aytamiz endi martda deb bizning yoqdan butun dunyo Tatar kongressi yog'idan sizga nima yordam kerak bo'lsa, birga ishladik, birga ishlayapmiz. Shunga ko'ra bu bizning uchun, Tatarlar uchun, Avropa Tatarlari uchun, butun dunyo uchun bizga bek muhim. Ham endi martda bizning dokumentlar bo'yicha bizga kerakli bo'lgan qaror chiqib deb yoki aning bo'yicha taqdimlar bo'ladi deb umid etamiz. Rahmat sizga.
Hürmetli жетекçiler, halktan da benim biz bunda işçen Türk'üm bilen koradık. Halktan da indi canisap degende bizim için bu büyük mühim. İkinci halk olarak bizim tarihimiz boyunca hem kilesekte işlev boyunca, usul boyunca bizim tilimizni, dinimizni, garip adetlerimizni, milli kiyimlerimizni, rızıklarımızını bütün dertlerine saklap avkat var için şu canisapta biz büyük aktif katlaşacağız. Onun boyunca işler var. Şu vakitte benim aytasım ki hem sorağım var indi biz onun baştan söyleştik. Milli Şura bu zor işten şiddet alırga değiştirdi. Bizning bu Sovetinde Milli Şura, Naциональный Sovet deb aytamiz, o'zining ishi bo'yicha kerak vaqtda avtoritetli fikrimda bera olishak, ishlarda ishlayshak, isполком ishlayshak, aslida so'zda yo'q. Shunga ko'ra, lekin bizning mana Milli Şura a'zolari bek avtoritetli kishilar. Shunga ko'ra o'zimizning ishlaymiz, ham fikr yuritamiz, taqdimlar yasov, xalq uchun, o'zimiz uchun bek kerak bo'ladi. Şuna göre biz işçen Türk'üm bilen şunday taqdim yasayız. Bizning 75 Milli Şura a'zolari var. Ana 7 Türk'üm yasab o'zimizning ishlarni uyushtirgan. Şuna göre men shu yetakchilar bo'yicha ham Türk'ümning ismlari bo'yicha taqdim yasayım. Hem indi 2-3 kun içinde biz onu anlap bitirip bulgan taqdimlarni kiritib isim familiya bergan tugul, belki Türk'ümler aşağısında da biz onu indi turmushga oshirga ishi bo'yicha o'ylaymiz. Shunga ko'ra men 7 Türk'ümning ham 7 yetakchilarning isim familiyalarini aytaydim. Diniy ishmolar ishchanligim koordinatsiyalar bo'yicha yetakchi etib Muhammadjon Rafik Muhammadjonoğlu taqdim etildi. Bu Rossiya Islom institutining rektori. Xalqdan da biz islom deganda, din deganda, tatarlar islom dinida shunga ko'ra masjidlarimiz bor, diniy mahallalarimiz bor, masjidlarimiz, madrasalarimiz, muftiyatlarimiz bor. Shunga ko'ra biz endi ular bilan har vaqtda qisqarishimiz. Shunga ko'ra bu jamisab vaqtida agarda endi biz birgalab pulga pul tushib ishlasak, onun da foydasi ko'p bo'lar edi. Shunga ko'ra birinchi ular bo'yicha. Ikkinchi, tatar xalqining madaniyati ham ruhiy merosi negizida men yetakchi etib taqdim etdim Zaydullin Rafailulin, Tatariston Respublikasi Davlat Soveti deputati, shoir, Abdulla To'qay ismidagi Tatar Respublikasi davlat premiyasi laureati. Uchinchi, milliy mag'arib ham bo'yicha yetakchi etib taqdim etdim Daniya Fatih kızı Zagidullin'in Bütün Dünya Tatar Kongresi Milli Şurası Reisi'nin o'rinbosari, Tatariston Respublikasi Fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti. Dörtінші, massa ko'lam ma'lumot choralari negizida yetakchi etib taqdim etdim Kürşat Yunusullo Aminovni, Yangi Asr telekompaniyasining general direktori, Tatariston Respublikasi Davlat Soveti deputati. Analitik ham monitoring bo'yicha taqdim etdim Damir Mavlonov Isqaqov, Tarix fanlari doktori, To'g'an Jer jurnalining bosh muharriri. 6. Tatarlar yaşagan tubaklarda ish makoniyatini o'stirish ham iqtisodiy bog'lanishlarni bildiruv bo'yicha Farid Yazg'aquli Urazayev, u Butun dunyo tatar ish makoniyatlarning yordam etuv assotsiatsiyasining boshqarma direktori ham Milli Şura a'zosi. Hem 7. Tatar yoshlari bilan ishlash bo'yicha yetakchi etib Lenariya Radiq qizi Muslimovani taqdim etdim, u Butun dunyo tatar yoshlar forumi raisi. Shunga ko'ra mana 7 ishchan Türk'üm uyushtirib olgan endi bizning Milli Şura a'zolarini o'zlarining mumkinliklari bo'yicha shu ishchan Türk'ümlarga kirib, agarda endi 2-3 kun ichida biz ishchan Türk'ümlarni endi yasab bitirib, isim familiyalar bilan ishga kirishsak, menimcha bu bizning strategiyani turmushga oshirish bo'yicha shu vaqtda jonisab deganda da foydasi bek zo'r bo'lar edi. Ham bu bizning birinchi tajriba. Bizning Milli Şura komitetlarga, komissiyalarga, butun turlar bo'yicha bo'linmagan edi. Agarda endi biz mana shu ishni 1-mayga qadar niqlab ishlab qolsak, vaqtdan da Milli Şurani biz turli yo'nalishlar bo'yicha shulay a'zolar orasida birlashtirib ishlarning foydasi ko'p deb topsak, balki biz kelajakda Milli Şuraning strukturasida kerakli ham ma'nali strukturalar bilan yasab tag'inda ishlar edik. Shunga ko'ra mana shunday taqdim edi. Biz yetakchilar bilan suhbatlaşdik, ular yog'idan rizolik bor. Shunga ko'ra men endi o'ylayman
biz аны huquqlarımız deyip, hem şol vaqtda aytasım kile, bizning tüp iş 1 aprelda başlana, ol endi statistik yagından, xalq sani alı boyunca, lekin biz ishni yigitdan başladık. Şuna göre, mana Milliy Shura deganda birgina yildiqda bunun bilan bitti tugul. Men taqdim etirdim bizga oy sayin mana Milliy Shuraning o'tirishlarini o'tkazgan. Ol bularga tegish sheratdan tish, ustav negizida biz ana shu olamiz. Hem ol ochiqdan ochiq bularga tegish bizning yetakchilarni chaqiramiz. Shunga ko'ra 30 kun sayin, masalan endi fevralning o'rtalarida, martning o'rtalarida, aprelning o'rtalarida biz datalarni birga yashab boramiz-da, ham bir saat içinde tezgina mana nindi taqdimlar var, nindi so'zlar var. Şol vaqtda bizning kundalik ishlar isbalkom olib borashak. Aning yog'idan da Denis Vanich o'zining qaror qabul etib bizning yetakchilarni, xizmatdoshlarini bo'lib qo'yib, shunga ko'ra bizning uni tub endi munosabat qarab, anglab, borib yetib ham o'zimizga, bir-birimizga yordamli bo'lib, ham o'zimizning kontrolda tutib. Shunga ko'ra mening o'ylamamcha bu format bek o'ng'ayli, 30 kunga bir taqdir shular yig'ilib, bir soat ichida agarda endi ishchan turkumlar bo'lgan taqdimlarni, tilaklarni oldin aytib qo'yarlar ekan, biz ularni azarlab, xalqdan da yetkirib edik. Shunga ko'ra agarda endi butun mana aytgan taqdimlar bo'yicha turli fikrlar bo'lar ekan, bizning internet format bo'lganidan shunga ko'ra u qadar vaqt qisam, lekin biz ochib taqdim etib, qarab, ikkinchi o'tirishda ana qarab endi o'zgartirib olamiz. Shunga ko'ra mana shunday taqdim. Tag'in men Milliy Shura a'zolarini yetkazasi fikrim bor edi. So'nggi vaqtlarda endi biz massiv ma'lumot choralari osha endi eng birinchi ko'rib turamiz, bizning Tatar ijtimoiy o'zagidan so'rovlar kelib chiqdi prokuratura yonidan, ham ana yo'l bo'yicha sudga taqdim berildi. Mana aytasimiz kerak, haftamda u Tatar ijtimoiy o'zagi bitindi ko'pdan ishli eng birinchi kunlardan deb boshlab aytirga bo'la. Bu har vaqtda o'zining fikrim birinchi yillarda bek turli yetkirib, haftamda Tatariston negizida, Rossiya negizida demokratik choralar bo'yicha anglada tinglatdilar. Yillar o'tgan sayin yetakchilar da olishimdi, funksiyalar ikkinchiga ayta boshladi. Şol vaqtda biz aytamiz endi agarda endi prokuratura o'z yog'idan shunday dokument tuzgan ekan, biz endi правовой ideya sag'ashdan anglab turamiz. Haftamda ularning da tilaklari durust bo'larga tegishli. Shol vaqtda aytamiz endi butun qarorni qabul etala sudqina. Shunga ko'ra bizning o'ylayimizcha agarda endi anday murojaat bo'lgan ekan, qarshida sud bor, ham endi o'zimizning Rossiya elida sud qaror qabul etib turmushga oshirishga tegishli. Shu vaqtda mana o'zimizning yoqdan aytamiz, birinchidan baya beruv bo'yicha bek olib, xalqdan da bir qaraganda ishlagan ishlarda bor, ikkinchi yoqda zakonning negizin buzuvlarini prokuratura ko'rsatdi deb o'ylaymiz. Qanday bo'lsa sud o'zining qarori qabul etdi deb o'ylaymiz. Biz shu vaqtda aytamiz endi mana bizning butun dunyo Tatar kongressi bor, Tatar ijtimoiy o'zagi bor. Biz bir-birimiz bilan yo'llarda Tatar ishlari bo'yicha ishtirokchisak da, lekin bizning funksiyalar turli. Biz o'zimizning har vaqtda ustav tegizida ishlab, xalq ishini niqlab ishlaymiz. Ham shu vaqtda aytamiz endi har bir uyushmani mana Tatar xalqi negizida ishlav, uning tilin, dinin, munosabatlarini, urf-odatlarini saqlaw tub bo'lish. Shunga ko'ra ularning xatolari bo'lganmi, bo'lmaganmi ansin sud aytadi. Lekin shu vaqtda aytasim kerak, biz butun dunyo Tatar kongressi negizida ishlarni olib borashaqmiz. Ham endi bu yil bizning respublika ko'lamida ol milliy tillar yili deb e'lonlangan, xalq birdamligi yili deb e'lonlangan. Shu vaqtda shu ishlar bo'yicha, ishlav bo'yicha bizning ishlar har vaqtda oshib, bu uyushmalar bizning kongress sostavindami yo'qmi? Agarda zakon negizida, ustav negizida ishlasalar, biz har vaqtda qo'llashamiz, chunki bizning ishlar har Tatar kishi uchun ochiq. Shunga ko'ra
bizning o'ylayimizcha sudning qarori bek muhim bo'lacak. Mana shunday qisqachagina informatsiya. Ham tag'in bir chekkirasi so'zimiz bor, u tatsifr bo'yicha. Mana haftada endi bugungi vaqtda pandemiya deganda hozir endi martda 1 yil bo'yi aning bo'yicha ishlash bo'yicha biz aytamiz ko'pgina aybilar elektron formatda chiqdi, saytlar osha, sotsial shelterlar osha ham biz bunda kongress yog'idan bek aktiv ishladik. Mana bugungi kunda 531 yetakchining Zoomda bizning bilan bir o'tirishda bo'lib, bugungi kunda internetning mumkinliklari, o'zimizning tilaklar ham xalqqa borib yetish uchun bek muhim. Shunga ko'ra mana biz isполком yog'idan bu ishni qo'playmiz. Shunga ko'ra bu birinchi bizning eskizlar. Bizning ikkinchi milliy shuraning o'tirishi 16 fevralda bo'lacak. Shunga ko'ra men so'rar edim, mana shu 16 fevralda bu skemaning nechta ishlashi, bizga nega kerakligini butun narsani ko'rsatib, biz endi ani yahudlarmiz ya kiri ishlar uchun qaytaradi. Shunga ko'ra biz aytamiz 8 million tatar dunyo ko'lamida ishlaydi. Mana bugungi sifrlar deganda sotsial shelterlar deganda har bir tatar xalqina borib ketdi deganda nechik etib mana bu tatsifrni turmushga oshirsa nechik etib 8 million tatarni biz bunda ko'ra olamiz. Shunga ko'ra xalqdan da bu zo'r bo'lish ham endi turmushga oshiruv bizning ko'pgina ishlarni birinchidan aytasi kelajagini aytadi. No durust tugul, chunki har bir kishining o'z fikri bo'lacak, o'z tilagi bo'lacak, o'z taqdiri bo'lacak. Har birsini borib yetib bu ikkinchi qaraganda bek kerakli, foydali, qotlovli ish bo'lacak. Bizda tag'in bir informatsiya. Hurmatli jamoat, biz endi Bultur Gulnara Yudusovning advokat kompaniyasi bilan dogovor tuzganlik. Xalqdan da ko'pgina bizning tatarlar, Tataristonda, chet ellarda yashovchi tatarlar shu joyda vaqtda olganda o'zlarining ko'pgina savollarini berdilar. Xalqdan da eng birinchi bizning tub bo'lish buni anglatuv, kishiga ne uchun bizga kerak, nechta kishilarga bo'la, shunga ko'ra foyda boriga, nechta murojaat etilgan butun narsalar bilan mana xalqdan da endi 10 oy birga ishlandi. Agarda mumkin bo'lsa, men Gulnara Yudusovni bizning milliy shura a'zolarini shu o'tirishda o'tirish yetakchilariga qisqachagina aytib, o'zingizning informatsiyani bersangiz, biz rahmat bo'lamiz. Хәмилдән хөрмәтле утырышта катнашучылар, Расул Гаязович, Язгы службы башкаручы формаларга һәм шундый кирәкле эшне безгә тапшырганыбыз өчен зур рәхмәт. Рөхсәт итсәгез, чыгышымны рус телендә дәвам итәрмен, чөнки рус районында яшәп, рус мәктәбен бетердем. Юридик терминнарны тәрҗемә итү минем өчен кыенрак булып тоелды. Шуңа күрә рәхмәт. Уважаемые участники заседания, как уже было сказано Расул Гаязовичем, для нас наша компания была выбрана Всемирным конгрессом татар. Для нас это большая честь оказывать правовую помощь при проведении переписи населения. И я бы хотела воспользоваться вот слайдом, буквально несколько слов сказать. Во-первых, о компании «Сергис». Она была создана еще в 1992 году и уже работает около 29 лет. Офис располагается как в Казани, так мы работаем по всем регионам, в том числе в Москве. И что особенно важно, на наш взгляд, то, что профессиональная ответственность всех юристов застрахована в страховой компании. Кроме этого, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день у нас работает порядка 10 юристов, и все они имеют высшее образование, безусловно, имеют уже определенный опыт работы. Что касается наших рейтингов, как вы видите на слайде, мы участвуем во всех рейтингах, международных и национальных, и международным рейтингом признано одной из лидирующих фирм, а в национальном рейтинге уже более 10 лет входим в топ-50 региональных компаний. Теперь, что касается нашего соглашения. Действительно, год назад у нас было заключено соглашение между коллегией адвокатов и общественной организацией Всемирный конгресс татар. Вы видите на слайде предметом соглашения, что у нас является. Это оказание помощи
всех видов услуг, которые будут возникать при проведении всероссийской переписи населения. Я не буду все это сейчас перечислять, это обычная юридическая работа. Хотела бы сказать в связи с этим, что за этот период поступило более 100 обращений. Все они носили в основном консультационный характер, и работа пока до начала переписи населения у нас больше проходит как разъяснительная. И мне отрадно отметить, что наши коллеги-юристы из других регионов, узнав о том, что у нас заключено такое соглашение, стали выходить к нам и обращаться с предложением оказывать безвозмездную консультационную помощь. Так, например, коллеги из Башкортостана обратились, и это радует, что они ратуют за татар и что готовы оказывать помощь тем, кто проживает там на территории Башкортостана. Мы сейчас готовим с ними как раз заключение соглашения. Что касается самой переписи населения, здесь бы мне хотелось, ну, по датам вы уже, насколько я сказали, хотелось бы лишь отметить следующее, что дается такой комментарий, что вообще перепись – это моментальный снимок всего населения страны в определенный момент времени. И очень много вопросов у нас за этот период возникало со стороны обращаемых, для чего нужна перепись, зачем нам нужно в ней участвовать, людей пугают такие вопросы, как источники средств к существованию, жилищные условия, то, что выясняется, образование и прочие вопросы. И на эти мы даем следующие ответы, что сама по себе перепись для нас важно, для того, чтобы отвечали в том числе и на те вопросы, которые нас интересуют, очень важно, чтобы люди все-таки добровольно приняли участие в переписи населения. И здесь необходимо проводить большую разъяснительную работу и объяснять о том, что вот все эти вопросы, вы видите на слайде, что есть вот форма L, форма P и форма V, вот нас интересует больше форма L, это вопросы на общие темы. Надо объяснять следующим образом, что, например, если мы говорим о жилищных условиях, то это, безусловно, необходимо для всей страны, для того, чтобы впоследствии формировать социальную структуру, знать водоснабжение, отопление, каким образом все транспортные инфраструктуры создавать. То же самое касается вопросов источника средств существования. И перепись, она не выясняет персональные данные людей, она не спрашивает, где человек работает. Выясняется только географическое положение того, где человек работает. Выясняются источники средств существования, например, пенсия или заработная плата. При этом не выясняется, кто является работодателем, какая заработная плата. И поэтому здесь нужно как раз людям объяснять о том, что никаких персональных данных выясняться не будет, и вся эта работа, которая проводится, она очень важна, нужна в целом стране для экономического и социального прогнозирования дальнейшей жизни страны. Если взять эту перепись 2002 года, то как раз по этим результатам были у нас такие программы, как доступное комфортное жилье, по АПК были, для молодежной политики, для молодежи много было программ. Таким образом, значение серьезное этой переписи. Теперь по поводу, вот здесь вот как раз форма L, это все общие вопросы, и в числе этих вопросов есть 3 вопроса, которые очень волнуют нас. Вопрос 11. Какими иными языками вы владеете? Здесь необходимо отметить о том, что отвечать предполагается таким образом, что разъяснять людям. Речь идет не о владении в смысле обязательно только чтения или то, что человек умеет говорить. Он может делать что-то одно, может просто читать, может просто говорить, но он может и еще понимать этот язык. Этого уже достаточно для того, чтобы ответить, что данный язык он понимает. И самое главное, тот язык, который будет стоять на первом месте, тот и будет учитываться при статистике. Поэтому мы при разъяснении объясняем, если человек пишет, в данном случае, например, русский, татарский, то значит учитываться будет только русский язык. Если вначале будет татарский язык, то учитываться будет татарский. То же самое касается ваш родной язык, этого вопроса. Здесь необходимо, рекомендуется отвечать, что, может быть, этот язык в совершенстве человек не знает, он его может понимать, но это достаточно даже того, что в качестве родного языка. Если он в семье, в его семье на этом языке говорили, или когда он воспитывался, это был родной язык семьи, это достаточно ему уже указать этот язык. Что касается несовершеннолетних детей и нетрудоспособных людей, в этом случае по несовершеннолетним, безусловно, решают сами родители. И в данном случае, если даже это дети, которые совсем не умеют говорить, еще малолетние, то выбирается тот язык, на котором разговаривают в семье.
И если родители общаются, например, на татарском, то они ребенку, хотя он и не говорит, могут написать татарский язык. То же самое касается людей, которые в целом не могут говорить, но если в семье общаются на татарском языке, соответственно, ему тоже опекуны, попечители могут записывать этот язык. Далее, по поводу вопроса номер 14, ваша национальная принадлежность. Эта тема волнует в основном, конечно, межнациональные браки. И здесь родители должны в отношении совершеннолетних детей определиться первоначально, чтобы не было споров каких-то. В данном случае, опять же, такая же ситуация. Если мы пишем на первом месте татарин, то значит учитываться, или татарка, то будет учитываться именно эта национальность. Поэтому, если будут люди писать через запятую, нужно понимать, что нужно указывать национальность, ту, которую вы считаете приоритетной, на первом месте. Так мы разъясняем людям. И по несовершеннолетним детям заранее родители должны сами определиться, какую национальность они выбирают. То же самое касается и тех, кто совершеннолетних детей, которые выросли в межнациональном браке. Поэтому вопросы эти очень серьезные, очень значимые для нас. И вот когда мы говорим о значении переписи, мы как раз ориентируем на этот слайд, что если мы берем данные о языках, то мы говорим, что это единственный источник, перепись, единственный источник, когда получается полная информация о языках. Если мы говорим о национальном составе населения, то мы тоже говорим, что это основной источник официальных данных. Для чего нам это нужно? Мы все с вами прекрасно понимаем, разъясняя, что это все наши программы, направленные на сохранение наших языков, печатных изданий, развитие культуры, традиций, национальных школ, строительства школ национальных. Очень большой круг вопросов, сохранение театров, фильмов. То есть можно многочисленно все это перечислять. Другими словами, мы можем с вами сказать, что это наша культура, это наш быт или наша дальнейшей жизни. Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы были сохранены языки, соответственно, был правильный национальный состав, исходя из этого уже в дальнейшем будет определяться и бюджетное финансирование, и социально-экономическое прогнозирование всей страны. Спасибо за внимание. Бекзор Ахмет, Гульнар Юдусовна, biz mında sorularını açmıyoruz çünkü Gülnar Yusuf'la biz gün tartibinde işleyimiz. Şuna göre istalkom var, alanın kampanyalar var, şuna göre bu işini alıp barga gerek. Hem sizin etken doklad boyunca benim birgine ötünüşüm var. Siz aytdınız, şi ülkelerden yuridik kampanyalar bizge çıka başladılar deyip, bizge en birincisi zakon negizinde işlev gerek. Eğer de alar çıkalar iken, aların registrasiyası bularga tiyiş, ustav bularga tiyiş, bütün nerse şuna göre biz zakon negizinde. Eğer de indi evet bulayıqna deyken, alar bizge kızıp tügür, şuna göre en birinci zakon negizinde sofluk bilen, tatlılık bilen bütün iş bularga tiyiş. Şuna göre bu işini takdim ederiz. Şuluk vakitte bu informasiya degende biz yetakchilar bo'lganda bunda o'tiramiz, shuluq vaqtda biz har birimiz Rossiya гражданины. Shunga ko'ra o'zimizga da bilirga kerak, chunki bizga klubimizga kelib so'raylar. Tug'anlar, do'stlar, millatdoshlar, amanamandan narsalarga kerak. Biz seni ish qilamiz. Shunga ko'ra biz har vaqtda o'ylamay ham aytamiz, "Ayyo'siz endi baribir" deb. Bunda eng birinchisidan boshlanadi. Agar da sen xalqdan da birinchini tatar millati bo'larak ayyarar endi men bularni yozaman desalarda birinchi deb tatarman deb aytmasang biz endi ortga qolamiz. Bu jon hisobini oluv xalqdan da 10 yil sayin bora Rossiya hukumati uchun butun ülkeler uchun bek muhim chora. Shunga ko'ra bo'lgan bugun natsionalniy proyektlar bilan deb aytamiz, milliy proyektlar bilan finanslar olib borish, darslar, dokumentar filmlar, kinolar, bütün narsa bilan bek muhim. Shunga ko'ra agarda biz har bir millat kishini tatarmi, chuvashmi, boshqirdmi, o'rismi, ukrainismi butanlar bildirib borib yotar ekan, biz aytamiz millat turida. Tatar turida emas, bütün millatlar turida bu muhim. Shunga ko'ra biz endi murojaat etib bu ishni olib borishamiz. Shu vaqtda mana xalqdan da bizning bitninde bu tüp so'rov degashdan biz milliy shura a'zolarini hozir bu murojaatni taratgan edik. Shu vaqtda jamoat men buni o'qib ketasim kelar, ham endi o'ylayman milliy shura ana bugun qabul etirdik.
Hem indi şu müracaat bilen biz halkımızga, milletleşlerimizge, Resey bilenle bütün milletlerge de müracaat edip şu işgal bitiriz. Biz birge bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Tatar halkına bulaşan bütün Rusya halk sonunu alı bilen beygir rəvişdə müracaat etdi. Son yağımdan ildəki ikinci urunu alıp durğan halk bularaq Tatarlar büyük vatanımız Rusiya Federasyasının sosial-iqtisadi, ictimai, siyasi hem medeni turmuşunda her şey layıqlı urun tutak keldi. Biz halkımızın dünyaya büyük alimler, yazıcılar, artistlar, sportçular, soğuş hem hizmet görevleri biru bilen haklı üstte gururlanabız. Tatarstan Rusiya Federasyasının tutasız üstündeki hem investisiya kürtüşlerde kızak sonu uyal tatargan, ilinin barlık tübekleri hem şit ildeki hizmetkaşları bilen tığız ilimtenler uğraştırgan subyektlarının birisi. Azan barlık Tatarlarının ruhi hem medeni merkezine evrildi. Respublika şitte yaşayışı vatandaşlar bilen tığız ilimtenler uğraştırdı. Bu yönelişte İş Tatarstan Respublika Konstitusiyanın 14. maddesi negizinde başkarıla. Bizning ortak tırışlığımız neticesinde il turmuşunda Tatar faktörü tübeklerinin üstüşüne hem grajdan cemiyetteki umay kuruluşlarına bereketli ütergeç yasay. Tatarlar il halkları arasında tanışlıkla saklauğa hem nığıtuğa zor ülüş kırtalar. Tatar içtimai uyuşmaları milli medeni muhtariyetler tuğan tilimizni, medeniyetimiz hem guruf adetlerimizni saklau, hem halkımızın tarihi medeni mirasını boyutu boyunca iyilikli ameller kılar. Bu işçilik millet yılı tarafından kabul edilgen Tatarlar amel stratejisinin turmuşka şurup kısalarında alıp varılar. Tatarstan'da tuğan tiller hem halklar birdemligi yılı bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şurası tarafından Tatar halkının birdemligi yılı dip ilan edilgen 2021 yılda bunların ehemmiyeti ayrışa orta. Köpkine yolalarımızın pedagogik, dini hem gayle tradisiyalarına negizlendirilgen tamirleri tiren buluğun iske tutu farız. Köp kasırlar bu tecrübeni tulusunca faydalanı bizim buruşumuz. Yaşlarımızga şanış bilen qaribız. Allah milli guruf adetlerimizni zamanga yaraklı rəvişdə kabul ete. Geleceğimiz şuna ümitli. Halk sağlığı alı. İlimiz için her şey mühim vakiga. Qaşaq anı son al hesap bilen beyge көңілсіз bir şıra dip kabul ete alabız. Şol vakitte devlet köleminde infrastruktura üsüşü, milli medeni ülkede program şaralar kabul ete. Bulganlarına yana suluş ürü bilen beyge kararlar çıgaru şunda da beylengen. Әлеге cevaplı şurada biz her bir Tatarını, aktivistlarını, içtimai uyuşmalarını 2021 yılda halk sanının alıga aktif katnaşırga, bir-birsine yardım iterge, özlerine irikli volontörlük vazifalarını yüklerge ündüyüz. Biz territorial, milli, dini yeyse başka özçüklerini üstün koyup, başkaça yazılarga şakırı şırakları da var, diyen haberler alabız. Şu sebeple halkımızın bir bütünlüğün kakşatı, anı türkümlerge ayrı korkunuşu da yanaydı. Halk isabın alı, birinci takır elektron formatta uzaşağına aytıp giderge gerek. Bu işrakta üzün hem gaylan turdagi maglumatlarini turudan turu aradaşsız tirkev mümkünlüğü de tuğa. Şuna göre her birimiz için elektron rəvişdə halk sonunun alıga qatnaşı gayet mühim. Qaysı tübekte yaşawızga hem tilinin nindi dialekta söyleşuğumuzga qaramasdan biz bir halk. Biz birge, birdem hem мәңгілік. Cemaat şu müracaat bizning Tatar hem Urus tillerinde yazılgan, o bir bitlik. Eğer de indi təqdimler bolsa, biz bunu kabul eterge təqdim eteriz. Ayıp efendim. Orunda umursuz urunu bakına kadar Oscar düşünce anlaştı. Rusça ne degan sözde tercüme etkenler kumulsuz deyip, onu tercüme etkenler adet değildi. Devlet tarafından özgürlüğün akışı kumulsuz bulunur, adet değil bu adam. Yarar. Kabul ederiz.
Başında Tatar yazılmak sebebi bana birliğe gerek yoksa Tatar temsilcilerden size varsa Tatar Yarar. Tağım. Öyle değil. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, моны нигезләмә итеп алабыз. Алган тәкъдимнәрне алып, минемчә, әгәр дә без бер атна эшендә эшләп бетерсәк, менә безнең бүгін 19-нчы, ул чагында 25-нче январьга без инде моны һәрберебез белән тагын бер кат карап, кабул итеп, инде бөтен халыкка җиткерәчәкбез. Бүтән фикерләр бармы? Ул чагында минем бер генә үтенеч бар, каптанда бу халыкка мөрәҗәгать итү булгачтан, мин инде безнең монда студияда булган әгъзаларга һәм кем Zoom'да була, шушы безнең мөрәҗәгатьне нигезләмә итеп, 25 январьга хәтле эшләп бетереп, кабул итеп, аны халыкка җиткерүгә ризалыгызны күрсәтеп, уларыгызны күтәрүгезне сорыйм. Кем риза? Уларыгызны күтәрү. Рәхмәт бик зур. Каршылар. Ну, безнең вакыт булгачтан мин электрон теге Zoom'нар буенча дип әйтәм, әгәр дә безнең милли шура әгъзалары шул вакытта безнең җитәкчеләр арасында тәкъдимнәр булса, без аны көтәбез, безнең бер атна бар, шуның нигезендә без кабул итеп бетеребез. Җәмәгать безнең теге милли шура утырышы булгачтан берничә җитәкче кыска гына информация белән чыгыш ясарга тәкъдим иткәннәр, әгәр дә рөхсәт булса, мин инде Гөлзәлинә Захит кызына Жехтунова бу безнең Эстониядагы җитәкчебез, әгәр дә мөмкин булса, аңа сүз бирер идем. İştesizmi? İştəбез, хәерле көн, тыңлыйбыз сезне, һә? Hürmetli Resul Bey Yazıcı, hürmetli Deniz Sayısı, kaderli milletveşler. Sizinle Avrupa yaşavşı Tatarlar isimden selamlıyım, приветствую. Bugün Avrupa Tatarlar Alyansa 30 yakın Tatar uyuşması kırar. Biz her vakit Tatarstan'da bargan vakılarını ihtibar bilen kızıksınıp күзәтеп барабыз. Татарстан ул ата бабаларыбыз туган җир, безнең рухи ватаныбыз. Без чит илләрдә яшәсәк дә, республика белән горурланып, уңышларына сөенеп, кыенлыкларны өчен бурычлы яшәйбез. Татарлар стратегиясендә без бик сөенеп кабул иттек. Киләчәк халык санын алу ул бик зур һәм җаваплы эш. Аның нәтиҗәләре, аларның анализлауы, аңлауы барыбыз өчен Татарстаннан читтә яшәү татарлар өчен дә бик мөһим. Ну, ничә әйтәм, бурычлар куелган, максатлар билгеле. Мин барыбызга да birden бүленмәс милләт булып калуыбызны телим. Хәзерге заман шартларында барыбызга да сәламәтлек телим, үзегезне саклабыз. Рәхмәт, шундый сүзләр әйтергә теләдем. Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлзәлина ханым. Хәзер мин сүзне Марсель Рәсим улына бирердем. Ул безнең Ростов өлкәсендәге якташларның иҗтимагый үзәр рәисе. Рәхим итегез. Хәерле көн, кадерле милләттәшләр, хөрмәтле Васил Иванович, мөхтәрәм милли шура әгъзалары. Барыгызны да Ростов шәһәрендә яшәүче татарлар исеменнән кайнап сәламлыйбыз. Шуннан да татарлар гамәл стратегиясын кабул итү безнең халкыбыз өчен көтеп алынган, күптән көтеп алынган һәм кирәкле документ булып тора. Әмма дә ләкин безнең уйлавыбызча бу
gelecekte bizim balalarımızga, anıtlarımızga tüzüp kaldırası yurtumuzun nigizi, fundamenti bulup durga tiyişli dokument. Şunun için bu yurtның nihişik, matur bulamın hık bulasını her bir Tatar gailesi, her bir ülkelerde dünyada yaşayışı Tatarlar bilgileyecek. İkinciden, tugan tillerini hem halk birdemligi yolu etip Tatarstan prezidenti ilan etti kilesi yılını bu işten de ülke Tatarlarına şiddet kalmasıklar etmiş şakram. Biz özümüzde bu iş boyunca zor planlar koyduk. 21. yılda Allah verse özümüzün Tatar mektebini mutlak işletip jiberiyoruz. Tatar milli medeni kültür ve sınırın işler bitirip ondan da zor tantanalı rövüşte aşıp alanını işler bitirilge diyen niyetlerimiz de var. Şu işler bizde öteye girmemiz yok. Can ise alıp baru boyunda bizim halkımız için imtihan bulup duracak. Bu imtihanın nişik ütü her birimizin tügel buruşu. Onun için bütün Dünya Kongresi nişik işli biz de şulardan çalışmışız, onlar ortamdan ne ettirip işlerge yetiştiririz diyen fikirlerde kalındı. Hem de indi muhterem milletveşler barımızda da elimizge, halkımızga mehabbet bilen kara, yaratıp jin sızganıp işlerge şatıran. Çünkü damlıklı şairimiz aytgancha suygimizni, suy halkının dünyasın en birinci oranda telimizni, medeniyetimizni koyup işlerimizni boşqalmasıqda, gelecekte bugünkü kılgan işlerimizin neticesini görmesine mümkündür. Şunun için barımızda da birgelikte jin sızganıp işlerge bugünkü günde şanlıklı, damlıklı tarihi bugünkisi geleceği bulgan halkım, Tatar halkım buna layıklı dep hisobleyim. Hem barımızda da jin sızgan işlerge şatıram. Rahmet barımızda. Bek zor rahmat, Marsel Efendi. Mine bizning o'tgan yil respublikadan delegatsiya bargan Rostov өлкәсендә ol Rustam Nurgulevich qo'l ostida bo'ldi. Shu vaqtda gubernator bilan uchrashuvlar bo'ldi. Biz o'tgan yil anda Южный Сабантуй o'tkazga tiyishik, ana bu yilga ko'chirdik. Shu vaqtda bizning tatarlar uchun ofis berdilar. Bizning Rostov өлкәсендә 15 minglab tatar yasashada, shunga ko'ra bek aktivlar. Şuna göre indi hazır bizim tüp buruş Marsel Efendi haktan da ofiska remont yasap bitirip iş orunların yasap şu Sabantoy vaqtında kelgan yetakchilar, millatdoshlar bilan nechik ishlaganligingizni de ko'rsatirsiz deb o'ylab qolamiz. Ham endi shuni sizdan kutamiz. Rahmat bek zo'r. Hozir men mumkin bo'lsa so'zni Gulsina Haydar qizina berganim. Ulmaskolga bu bizning Kirgiziyadagi Tatar Bashqurt madaniy o'zagi yetakchisi. Gulsina xonim, rahmatingiz. Bizning Gulsina xonim Qirg'iziston Shig'ish bormi? Tak, ko'rinmay. Yarar uçağında bizning bitali 16 fevralda da o'tirish bo'ladi. Agarda endi hozir chiqib bo'lmaykan 16 fevralda beramiz. O, mana ishilda isamisiz aya, isamisiz. İsemiz. Ko'ramiz ishlaymiz. Biz bek shodmiz sizni ko'ruvimizga. Biz sizning so'zlaganlaringizni boshida o'qiganlaringizni yaxshilab tingladik. Bu bizning barimizda bundalarında şulay başa uydurgan so'z bizning Tatarstanimiz var, bizning prezidentimiz var,
Şunun için bütün Tatarlar da Tatarstan'da yaşayan, Sikyon'da yaşayan Tatarlar varımızda şu özümüzün milletimizni yok bitmişi, öz milletimizni arttırıp biz bir tane Rusya küleminde ikinci yurda tutarız. Eğer de historiyani qarasak, biz birinci yurda da tutarga tiyishmiz. Şunun için biz bir şu sayılar bu turunda bir ayırıp turamiz. Hazır bir aralar semyalar ko'p bo'lib qoldilar. Shu aralar semyalardan da Tatar ekanlarini bildirib, men Tatar deyib, Tatar ismlarini qo'yib, Tatarlıkların yazdırırlar kerak. Çünkü Başkuristan'da da çok haller bo'lib qoldilar, Tatarlarni boshqa deb yozdilar. Shunday haller bo'lmasin, biz bütünümüzde tırışıp işlerimiz bu bizning o'zimiz Tatarlarning kishilarini ko'paytirish uchun, qonlarni ko'paytirish uchun bu bizim barımız için de kerak. Nerimovida bir şey aytам deb qo'ydi. Bütün canımız kendimiz bilen uyumlu sağlık için oynadığımız için bu Tatar'dan hem pratik önemliyle varlıkla da işimiz varlıksız takvayla tuttuğumuz bilinç var. Uyumlu sağlık sokaktırıyor. Gerekirken geçin değerler bir şartlar bunun için bana vakıta bulunan bilgilerde de sağlık var. Biz bir şarkı sözümüzün Tatarstan'ımız var için, varlıkta Tatarstan'ımızın varlığını bilip, varımızda Tatar halkının sonunu köpeytirge kerak, Tatar halkının adları emirge tiyiş kıldır. Şunun için bütün Tatarlar, Tatarstan'da yaşayan Tatarlar, Rusya'da yaşayan Tatarlar, bizlerin doğuşların birliğe gerek, bağlarını doğuşların birliğe gerek, biz bir anılışın koymuşlarımız. Hazır biz elimizde oturarız, öyle de neyiz. Biz bunda oturarız, memleketliler şundan gelgen opalar başlıda koydurup, şu bizim Tatarlarımızdan sonunu arttırıra, jiyılışıp, şunluğa oturuşlara başlarlar. Onun için biz sizi kütüp kalırız, sağınarız, birge olup birden bilip, biz Tataristanımız ile bir gururlanarız. Bizim Tataristanımız bunun arkasında bizim milletlerimiz şekilde katılmanların derecelerimiz büyük. Sizge zor rahmet. Bek zor rahmet sizge barıgızga da Gülsina Hanım, sizge de hem sizni bilan ishlovchi bizning aktivga, Tatarlarga bek zor rahmet. Hurmatli yetakchilar, mana bizning bugungi Milliy shura o'tirishining повесткасы bitib kelyapti. Mana 7 turkum turida сөйләштек. Bizning 75 Milliy shura a'zolari bor. 2 kun ichida tag'in bir qat mana kimning nиндей ishchan guruhga kirasi kelar shunda yozuluğuzni so'rayman. Agarda endi bizning өлкәләрдә эшләүче җитәкчеләрдән тәкъдимнәр була икән, исполком ягыннан аларны да җәлеп итәчәкбез. Һәм инде икенче Milliy шураның чираттан тыш ачык утырылышын мин тәкъдим итәрдем 16 февральдә үткәрергә. Менә шунда вакытын әйтербез. Әгәр дә уңай булса, тагын 12дә җыелырбыз. Һәм инде безнең монда күбесенчә монолог булса, икенчесе безнең диалог булачак. 7 төркем эшләре буенча, тәкъдимнәр буенча, сораулар буенча доклад тотачаклар. 8нче булып чачак исполком. Шуңа күрә без инде көн сайын эшләгән эшләрне, нәтиҗәләрен ясап, бер ай эчендә эшләгәнне халкыбызга җиткерергә тиешбез. Шуңа күрә әгәр дә монда залда утыручы Milliy шура a'золарыннан тәкъдимнәр булмаса, bizning studiyada Zoom'da yazılganlar bizga aldan җибәргәннәре чыгышлар буенча ясадык. Шуңа күрә җәмәгать әйтәсем килә, 16 так ана Ирактан Рустам әфәнде кулын күтәрде. Әле безнең 2 минут бар. Рустам әфәнде, сүзегезне әйтегез, нәрсә турында? Bunda тавыш ишетелми, микрофон эшләмәй. Yok, mikrofon barып чыкмады. Рөстәм әфәнде ул чагында 16 февральдә без сезне чакырабыз. Әгәр дә тәкъдим кирәк дип тапсак, тиз генә безгә элемтәгә чыгыгыз, без әйтербез. Җәмәгать әгәр дә бүтән тәкъдимнәр булмаса, менә шу булган бурычларны протоколга кертеп,
tez gina o'tov ishida ishlarga ham eng muhimi mana biz taqdim etgan murojaatni 25 xatli durust yasab bizani xalqqa yetkazishimiz. Bek zo'r rahmat. Şunu bilan Milliy shuro o'tirishi tamom.